Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulihi seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ama ba'd, esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hürmetli görürmen Müslüman kavim. Allah subhanahu wa ta'ala barşamızda Müslüman etip rızık nesbi bergene şeksiz şükür etik. Ya bu dünyada Allah'ın madak etümen, Peygamberimizge salavat etümen, aytumen ötümüzde Allah nasip etsin. Jalpı hürmetli jaksılar, bugünkü takırıp din sağlıktın nigmeti. Yani din sağlıktın kançalıkta ulken nigmet ekendigin, endi bunu şındığında ağır жүрген adamlar kadırın bilet. Endi Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bir ayet kalamda aytadı. Bu dünyada eğer Allah Teala'nın bergen nigmetlerin sanaytın bolsaňlar, onu sanına iste jete almaysındır deydi. Şındığında Huday Teala'dan adam balasına berilgen nigmettin barlygyn sanasak, onun şegine jete almaýmyz. Degenmen, osu bergen nigmetlerge şükür etүү bul musulmanyň ulken bir borşy, mendeti boýu eseplenedi. Al endi osu nigmetlerdi aşyp garaýtyn bolsak, bunyň içinde adam balasynyň ömründe eň kundusy bul den sağlyk nigmeti. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam öz zamanında mınday bir hadiste aytadi. Yani bul hadisten adam balasynyň den sağlygynyň kançalykdy maňyzly ekendigini körsetet. Yani aytadi Peygamberimiz, Allah subhanahu wa ta'ala adam balasyna eň ulken nigmet berdi deydi. Sonuň biri den sağlyk, ikincisi mümkünlük. Yani Huday Teala'nın ya siz ben bizge ömrümizde ya 70 yıl beredi, biröge 80 yıl, biröge 40-50 yıl degendi. Osu ömründe berilgen ulken bir nigmetdi sol wagtymyzda kançalykda durus paydala alatындygymyzy aytady. Demek den sağlyk degen nigmetde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Omar'dın eğine kolun koyup oturup Peygamberimiz Hazreti Omar'a bulay deydi. Bul dünyada bütün adam nemisi jolawşy sekildi bol deydi. Demek İbn Umar radıyallahu anhu bulay deydi. Önemi keşti batırsan taňdy kütpe, taňdy attırsan keşti kütpe, awru kelgençe den sağlyktyn kadyryn bil deydi. Ya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam osu siýakdy jana bir hadislerde ya biz adam biz näselerini basyna düşmeýinçe kadyryn bilmeýdi degen. Şundagda bunyň içinde eň birinçisi deni sağ adam den sağlyktyn kadyryn bilmeýdi deydi. Jas adam muna özüniň jaslyk wagtynyň kadyryn bilmeýdi degen. Basında tınıştığı var adam, bol tınıştıktın kançalykda kundu ekendigini düşünbeýdi deydi. Yani onun kadırın kim düşünödü? Den sağlygy jok adam düşünödü. Basına is düşken adam düşünödü. Jana sol siýakda kartaygan adam jaslykdyň kadyryn düşünödü, bilet deydi. Mene dünýeden ötken adamlarda bul dünýäniň kadyryn bilet deydi. Degenmen közi terisinde жүрgen adamlar bul ömürden nigmetin kadyryn düşünbej jatamyz. Mene sol siýakda hürmetli jaksylar, den sağlyk Allah Teala'nın adam balasına bergen ulken nesi eken? Amanat eken. Bul amanatty kıyametten günde amanat üçin suralady ekenmiz. Al endi bir qatar osu den sağlykka katysty nerselerde bir şolup ötsek. Eň birinçisi adam balası durus nersemen tamaktanyp gerek. Ya jep jatkan asymyzga köngül bölüp, keyde bir adamlar bolup jatat. Ya ol aram baada alma dese sol istegen adam jogap beredi goý degen siýakdy oýmen biröwge arttyryp koyup kez gelgen nerseni işip jep jatat. Bul durus emes. Ya közümüz jeteten kumansyz bolgan nersemen tamaktanyp jana öz otbasymyzda da sonday nersemen tamaktandyrmamız gerek. Ikinci mesele bul durus nersemen şuguldanuu. Ya bulay aytkanda adam sport bilen şuguldanuu, ya özümüzden den sağlygymyzdy bulay aytkanda şuguldap özümüzden ya boluşak keleşegimiz jaksy boluşun, oturup turup kozgalymyz durus boluşun osu nersemen şuguldanuu gerek. Endi galymlardyň pikirinçe osunyň katarynda adam balasy erte turup erte jatуу gerek.
біздің кезімізде қазіргі өте бір күрделі мәселенің бірі, көп адам түн жарымға дейін ұйықтамайды, күнімен ұйықтайды, түн мен түнді екеуін алмастырып алған сияқты. Ал енді қазіргі кезде көп адамдар мынау неге байланысты, денсаулыққа байланысты зерттеу нәтижесінде ерте жатып, ерте тұрған адамның денсаулығы дұрыс болады. Яғни сол бір кезеңде Құдай Тағала адам баласына берілген нығметтерді қажеттілігін алады дейді. Құранда Алла Тағала айтады ғой, түнді сендерге жамылғыш, яғни демалу үшін берді. Күндізді тіршілік үшін жаратты дейді. Міне осы сияқты, құрметті жақсылар, біз денсаулықты зиян әдеттерден сақтауымыз керек. Кез келген зиянды болған нәрсе шариғатта не себепті харам етілді. Яғни харам дегенде бізде көп адам неге ол харам болды екен деп жатады. Шын мәнінде ол адам баласының денсаулығына зиян болғандықтан шариғат тыйым салады. Міне осы сияқты мәселелерден, құрметті жақсылар, денсаулықтың қадірін біліп, оның Құдай Тағаланың берген нығмет екендігі және сол үшін сұралатындығымызды естен шығармауымыз керек екен. Жалпы Құран кәрімде Алла Тағала бір аятта айтады: ей адамзат, дандайсып кетпеңдер, сендер аспанды жарып жерді тесіп кетпейсіңдер дейді. Шындығында пенде екендігімізді кейде ұмытамыз. Сол сияқты пайғамбарымыз айтады: сендердің ешқайсың Құдай Тағаланың бұл дүниеде берген нығметтерін ғибадат құлшылықпен орнын толтыра алмайсыңдар дейді. Сахабалар: я Расулалла, сізде ме дегенде, иә менде дейді. Бұл Алла Тағаланың адам баласына берген нығметінің қаншалықты көп екендігін аңғартады. Сол сияқты, құрметті жақсылар, осы берілген нығметке біз көптеген шүкіршілік етуіміз керек. Алла Тағала осы берген нығметіне, яғни рахметіміз ол біздің шүкіршілігіміз. Алла Тағала баршамызға денсаулық берсін. Мына ауырып жатқандарға Алла Тағала өзі берген дертіне өзі шифасын жеткізген болсын. Алла Тағала деннің саулығын, иман байлығын баршамызға нәсіп етсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.